Whakalawhalahi atu hanei hata tolo tau wala tala tutupu ke lata e mui a whiawhi nei. Whakamua kua whakamoli ai he whakatunu whono ke he whono ke pule he maame hao nei e aho kua whakatoka ai ke whakahonko e wili angalahi e motu koe aho tolu ngufulu he mahina ha me. Kua manaki foki ke whakaosi e whono ke pule ke he whono whakahiku he matahiku he mahina nei. Kai ke whauro tau wala tala foki, kua whakatutala ai he whono ke pule ke maame hao nei e pepa tupe whakalatalata he whakatu whono ke lata ia mui 7 miliona tā la, ke lata me tau tolu mahina e mua, ke lata e me tau whakaholoanga he whakatu whono ke he ngangau koe COVID hongofulu mahiwa. Kua tuku atu ai he ikipule ki he tupe ko lilifu ko Sir Toke Tālangi ki he tutoanga whakamua mo e tokalonga i tau e ke pule ko ta lia mo i moi ki ai. Ko e tutoanga ke ua aki ne puhala atu ai he ikipule ko lilifu ko Pili Tālangi mo e tau whalawhalaanga. Kua whakailonga ai foki e tau whakamoleanga ke he tau tupe 7 miliona nei. Limongo fulu e awhi ke lata ai mo i tau lewekianga he tau tangata kua nonofu kehe mai ke lalo hifo he tau hatakianga he whahe malo lo sino. One seo tulungo fulu e awhi ke lata mo i whahe malo lo sino. Taha miliona walu seo limongo fulu e awhi ke lata mo i whahe ngahua pisinisi. Taha seo awhi mai tau tangata nonofu mas ke lea. Lima seo limongo fulu e awhi ke lata ai mo i ngahua food security. Fua kiangi ai ono seo awhi ke lata ai mo e whale tali whenonga matawai. Whai seo whitungu fulu e awhi tau tāla ke lata ai mo tau ngahua he whakatu whono ke lata mo e whahe government infrastructure. Ono seo awhi tāla ke lata mo e whale tupe a sihaki. Taha poini ono e miliona mai whakatu whono ni we. Taha seo limungu fulu e awhi ke lata mo e tau mena ne manako ni ke ai e whakatu whono. Limungu fulu e awhi ke lata ai mo e whahe whenonga vēwa sila lawhi atu foki ue seo limungu fulu e awhi ke lata mo e tau ngahua kua ngahua ke lata mo e whahe whakalaulahi ke whahe whenonga vēwa. Kua malolo lahi e tau hata ki ang mamafa mai he matakau pule ngahua ke he tau tangata ngahua whakatu whono ke mai longa mo i muitua ke he tau mata whakatu whono ngahua. Mua atu ke lau tolu e tau tangata ngahua whakatu whono kua manako ke whakatu pisinisi mo e kumi ngahua ke uaki. Kua whakailoa ai he matakau puli ngahua ke he tātohi ke he matakau ngahua katoa he whakatu whono. Kua lata he tau tangata ngahua whakatu whono ke tohi ole atu ke he matakau puli ngahua ke maua e whakataanga ke maeke ki ngahua ai ke taha ngahua foki po e whakatua i taha pisinisi. Pehe ai e matakau puli ngahua ko e tau numela halau tolu kua muitua ke he tau mata whakatu whono nei ko e tolu ngufuluma walu. Ka iloa ki ai ko e tokalonga atu kua nākai maua e tau whakataanga mai he matakau puli ngahua. Ko e mana ia kua fuakiangi ai ke tau tangata ngahua whakatu whono e tau mga aho nei atu whakakau pā mai he aho tolu ngufulu he mahina nei ha pelila ke tohi atu ke maua e tau whakataanga nei mai he matakau puli ngahua. Lau ia osi a lau tolu te tangata ngahua whakatu whono kua manako ke maua foki taha ngahua kua whakatu pisinisi si pihia mo lau tolu kua ngahua tunga tau contract pue tau consultants. Tō whai pehianga mamafa ke lata mo lau tolu kua nākai muitua ke he tau whakailoanga nei mo e tau mata whakatu whono he matakau puli ngahua. Kua talia ai he kapeneta ke liliu e tau aonga ke tā foki he aho ua he whahe taupukahau koe aho hongfuma wha he mahina ha pelila. Pihia he whakamoli mai he ulu whakatonu he pataanga he tau whahinga hoa mai tau tangata ko Gaylene Tasmania. Koe whahe tapu ke tolu aki anei he nonofo e tau whanau ke tau kaina ha koe tau whiwhilianga he whakatu whono ke whakangahua e weweheanga lanu ango Code Yellow he aho ua flumatolu he mahina ha masi. Koe ua whahe tapu whakamua koe tau okioki paua ki he tau aonga ka kua tamai ki mua si lalawhi atu fōki ki ai e tahe whahe tapu nei ke okioki alau tolu ke tau kaina. Ko liliu fōki e tau tangata ngahua whakatu whono ke ngahua he whahe tapu nei, ka mata ai he māme he ahongo fua. Koe ua la e whahe tapu kua moale ni nonofo e lau tolu ke tau kaina. Nā kai whakangahua e tau puipuianga mamafa ke muitua e tau tangata ke he tau whangamena ni whakahingoa whakapalangi ko social distancing a tō whakamoli ko e taha e tangata he motu ko maua ai he ngangau COVID hongfulu mahiwa. Pia he talahau mai he ulu whakatonu lahi ko Gaylene Tasmania, koe nākai manatu e tau takitaki e mga honei ke whakangahua e tau whakatu whono ke puipui e tau toloanga tangata a tō iloa mōli kua hoko mai e ngangau nei ke he motu. Koe tuanga he weweheanga lanu ango Code Yellow, koe whiwhili ki ai ha koe ono atu ke tau mena ne tutupu ke motu ko Nisilani he mga honei.
Pehea e Tasmania, koe lahi ni e tau ngahua he mga honei, ke pui e moe pulanga atu ke tau tangata, ke mui tua ke tau social distancing, ke whakamahani ki ai. Tunga ni ke tau hata kianga, ke tau puhala ke holoholo tau lima, moe tau puhala ke kualata ke koho moe sihi, ke whakamahani e tau tangata ki ai. Kua whitani e whalua tau matakau he motu, he whakamauki e tau toloanga. Ko e tau toloanga he Kalesia Niue, tunga e aho me, mo e aho rally he Sunday School, kua naka e whakahoko. Si pia foki e tau tapua kianga ke he lotu LDS, kua lewa foki he naka e whakahoko e tau tapua kianga lo tolu tali mai he mahina kua mole. Kai maua ngai e whalua tau seanga mo e tau toloanga whakamanga whaoa, tunga e tau hifiulu kua whakahoko ai ke o kio ki whahi taupu e kua mole, si pia foki e whalua tau amamna kianga pihia ke he tau whahi taupu i mua. Ke whakaosia kia tau tola tau walatala mai a whiawhinei ko e whailoaanga matangi a wha malolo ko Harold weweheanga 5 ke lata mo niwe moa mai ai he ofisa fuafua matangi he tupola he maam he aho nei. Ko i tuanga he a wha ko Harold mai i a niwe kua manaki ke holokehe mai i niwe he mga aho pungi a pongi ko e aho tuloto. Ka e koe lauia niwe ke he loka e tahi mo e tau tukuna pe au toko lunga ke he tau walatahi he motu. Hata ki anga matangi a wha, tū ai ke he ua fulmaua po ini ua ke whahe tonga, tahe seo whitung fulmalima po ini tolu he whahe lalo he motu, he matahola walu he pungi he maam he aho nei. One seo ua fulmahewa kilomita ke whahe lalo toke lau ki lalo he mamau mai mo niwe. Tū tata atu ke puha ar hong fulmataha ke he pepa mepe a wha he motu. Koe whanoanga he matangi mo e malolo, tū ai ke he whahi uta, tonga ki uta, ke he 5,5 kilomita he tahe tūlā. Ma fisi ke he loto uho he matangi koe ue seau mo e 3 kilomita he tahe tūlā. Koe tū tata atu ai ki nuku alofa he motu ko tonga, ke he tahe seau 3,5 kilomita ke he whahi lalo. Koe fuafuanga ke he tuanga koe ua fuluma wha po ini 8 degrees ke he whahi tonga, tahe seau 1,5 po ini 7 ke he whahi lalo. Poke ono seo hivong fulmatahi kilomita whahe lalo he mamau mai mo niwe. Mo e tū tata atu ke he puha S hong fulmaono ke he pepa mepe a wha ha niwe. Koe whanoanga mo e mawhisi he matangi a wha nei ke whahi uta tonga ki uta ke he 5,3 kilomita he tūlā. Mawhisi ke he loto uho he matangi a wha nei koe tahe seo 8,5 kilomita he tūlā. Si pia hada tolu a tau walatala tutupu ke lata e mui a whiawhinei, kia monuine po nono whai.